Nikatho na ntune mutegeri bwaga nuntu bakona kanya kugwatana nawo ni kirenteto cha Weru Njumaa Thaa Ithatu betagwa NTINYARI KINYUA janiza moja tupanganirete tukubona arwa kirenteto chetu. Yareto kudhurania kirenteto cia Weru uretaini mutujwa layer premium fortified sifted maize meal na layer premium all purpose fortified wheat flour kuma kire kampuni ya New Palea Millers. Layer premium nurturing the world. Gamba gutumira mpumi cha KCSE 2025 arari twankuruki ya magana jaija mirongo mugwanja bagwete alama ya gutonya university. Meru School kwandikithia umbani bonene kire KCSE ya 2025 arari to mirongo 39 bagwete A bari na mean score ya 9.97. Kuru akiurani dharakanithi kugwata A ya mbere kire KCSE aritona arimo bagekenera umbani bobo bo mwaka muthiru. Anto arume baire mbere South gwikirwa mpene bakiringithana na maiteja kuinyange na kuraga mwana myake na Disemba mwaka muthiru. Video tukubona rone Purity Richard na nyokambeta NTINYARI KINYUA tukendiria ntito chietu Minister wa kithomo Migoso Gamba na atumiretie mpumi cha KCSE ya mwaka muthiru aria aritwa nkuruki ya 900 bageretwe agitumiria mpumi ji aria interecha Eldoret augite aritwa 970 ni bagwete C+ gwitia irani tigiti ya kuthungira university nkuruki na atarerete ministry yawe ni bangite bwaga kire ukinyaniria bo mutaratara KCB Anthony Kathenya na chotariria Jari gwetera mpumi ja kigeranio gya KCSE kwa mweri umwe na nusu. Waziri wa kithomo Julius Migoso Gamba leo ni alekeretie mpumi ja kigeranio giki. Kile mpumino jarutwa 993 na 220 bala bekalile kigeranio giki arutwa 1930 ni baba watite grade ya A arutwa 270 na 715 bakigwataga grade ya C+ gwitia na kwithirwa bakiona twanya twa imwe kwa imwe mpaka university kulingana na mpumino gisunze kya 63 kiarutwa baba kigwatite grade ya D+ gwitia. They serve not merely as a measure of learning, but as a compass that guides the nation's future. As the Kenya Certificate of Secondary Education KCSE examination draws to a close with the phasing out of the 844 system, we recognize its historic role in shaping generations of learners. Kulingana na mpumino arutwa 357 na 964 batumbeta ukinya grade ya D+. Waziri Migoso Gamba akirithiyete arutwa 1,180 na boni boba kwa triba kia kigeranio giki na mpumi jao jambo gutejanerwa. The results are good and I want to take this opportunity to congratulate the class of 2025 KCSE. The state of competence-based education is strong. We are doing everything under your leadership to ensure that we put competence-based education on track. We know we are in the third last cohort of KCSE, but the future is really bright. Waziri wa kithomo Migoso Gamba akianira mpumio ino ni ainyiritie thirikari ni thithi na mbere na wandikani bo ari mungiri gana rimwe wakibwa irathi 2023 amwe na thirikari gutigira ni kunenkana bilioni 44 kire maskuru ma mwingi. In the financial year 2024-2025 we built a record 23,000 classrooms across the country to support the transition of the first grade 9 cohort. For this school year, for instance, we released the sum of 44.2 billion shillings as capitation for learners in all public basic education institutions ahead of school opening. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony,
Rangi wa Kathenya. Kuma kirime thaa ya Weru TV tukowa congratulations na ngugi njega kiri barabonde bakurukite kiri kigiro gike. Atweje aja Miru skuru ya Thaka ya Miru skuru nyumba ni tabu nene kiri mpumi cha mwaka muthiru cha KCSE aritwa 69 ni bagwete A igana rimwe 36 bagwata A- na bo igana rimwe 53 bagwata B+ na raskuru iri na mean score ya 9.97 konge na kuskuru ya Thaka ya Kanyakine iri na mean score ya 6 ithano mwaka wa 2024 kinyanyume ya kurumirwa ni mateta jagwa timbaru bakithomo nturene ubakimeneria kwena magwa kithomo mutugikare nombita kwithirwa akiriungania na skuru iji gatumenyithia nkuruke. Nyuma ya mpumi cha kigero kia KCSE kia mwaka muthiru kurekerwa na Arua imwe cha maskuru aja Meru ni bonanite ukungwira mpumi chiao na aja ni skuru ya Thaka ya Meru barabari na minisko ya 9.7 na kiaria mwarimu munene ugite kiri aritwa 545 ni banana kebata kinyangirendi ya guwita university. Out of these 545, only 8 who will not be going to the university but at the tertiary colleges, because the last grade that we had was C-. If we were to compare with last year, we've done a big or great improvement, because we have improved from a mean of 9.3 to 9.9, which is a positive deviation of 0.662. Kire skuru ya Thaka ya Kanyakine bethira bakiongera minisko yao kumakirithano gaturumo 2 munka bakinyitha 3 gaturumo 7 Kanyakine ikionania gukira kairi arekirikano mwaka muthiru aturi ni bandamanite muno ni unto bwa skuru eje gwita na mbere kwene kampuni chiao indi thaiji bari na gukenera ni unto ne baikitie Thaka nkurukie kana rimwe university. We have received good results, a major improvement, taking quite a number of boys to the university, over 100 to the university, and we want to thank God because my board has been very supportive. Kanyakine as a team of very supportive teachers, very hardworking teachers, and very intelligent teachers. Our students are okay, very disciplined. Noting that Principal Joe, tuena we mieri tamwijere yake na ombeta gwita skuru awa mitete 5.2 to 6.7. It's not a main achievement, and I'm happy that we have risen na speed area. It is sawa, it is encouraging. Now I want to say next year we even perform much better. Kire skuru ya ria sentimere segoji bedra badina minisko ya 9.3 bongerete kumakirinya nyaga 9 na bobedra bagikiana university na gechunje kya 95 kumakirigana. University transition, last year we took 93.681%. This year they are transitioning 94.945%. Actually, we can say 95%. We thank God for this result. He has done it for us. We are going to adopt the strategies of last year and increase more by exposing them to a lot of revision materials, by covering the syllabus very early, so that the students have time to go through areas that they find it difficult. Ke reporter antitosha Weru Njumaa rea kwa rieto ni mutuge kare. Skuru ya Kiurani kaunti ya Tharaka Nithi na gikeno gikinene nyuma ya kwandikithia alama ya A ya mbere buru kiri mpumi cha KCSE. Skuru iri na A1 A-6 na B+ 30 ikiandikithia mean score ya 7.8 burani umbane bonene kiribo Martin Mugambi na riungirite skuru mwanya kaunti ya Tharaka Nithi kenda gutonio ra skuru ithithite kiri KCSE ya mwaka muthiru. Ije ni report yawe na Njira Nkinyaniru.
Igerio gĩa KCSE kĩa mwanka mũthiru wa 2025 kiumĩte mũthenya wa mũthĩ na nthaka ikĩonekanaga iringithanĩtio thĩ kana irĩ nini ikĩringithanio na anabarĩ. Tũgũrario macukuru mwanya mwanya ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kenda kũmenya bũra ithiĩte na mbere kũrutha na kũmenya mpumi cia igerio bibi. Shule yetu ai twambĩrĩtie cukuru ya nthaka ĩkĩonekana kũthi na mbere kũtharara igũrũ ya macukuru marĩa mangĩ. Mwarimũ mũnene Morris Thiga akiugaga barĩ na wĩru mũnene wa kũthoma na nginya gũkũrũkia nkũrũki. Kati ya hao 310 waliweza kupata alama ya C+ and above, kwa sababu wale walikuwa na alama ya mbele walikuwa 7 ambao walipata A, vijana 37 wakapata A-, vijana 93 wakapata B+, vijana 83 wakapata B plain, vijana 64 wakapata B-. Umae kũtũra thongera cukuru ya nthaka ya Kĩũrani ira yambĩrĩtie kũringithania nchamba cia gĩthomo nthĩ gwatĩte ayambe kumera umbwa. Extremely happy for having scored the first ever A since the school started. The first A plane was scored last year by last year's class. And I want to say that we are extremely happy because we were able to do well. We scored a very high mean score compared to last year of 7.8 from 6.6. Umaki Kĩũrani tũrathongera cukuru ya nthaka ya Chogoria nĩ ĩkĩonekanaga yumĩrĩtie magegania na mũthia tũrarĩkĩria cukuru ya nthaka ya Chuka. Lakini tuko na imani kwamba katika kuadimika kule wakipata maarifa haya wataweza kujimudu katika maisha yao ya hapo baadaye. Nichukua nafasi hii kuwashukuru sana wanafunzi wa mwaka uliopita kwa sababu ya bidii yao na ushirika wao. Wakati huo pia niwashukuru sana walimu wetu. Grade A 1, grade A- 10, B+ 28, B 54, B- 71, C+ 59. That is a total of 223 boys getting direct entry to university out of the 323 candidates. Then grade C were 43 boys got grade C. Cukuru yarĩ ya Chogoria bakinyĩte maumithio mao tũtamaringĩri thona nginya cukuru yarĩ ya Chuka. Kĩripotera ndeto cia Weru kuma kaunti ya Tharaka Nithi mbĩtagwa Martin Mogambi. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi Gachagua augĩte no mwanka ministry ya gĩthomo ibanganie ũjũkania bwari twa grade 10 bobwega. Gachagua augĩte mũtatara jũrĩa thirikari gũtũmĩra kĩrĩ ũjũkania bwari twa babajuteagĩri nĩ ũntũ bari kwa skuru itegwetania na mpumi ciao na nderenda aritwa betwe skuru iria babatere na itikuraja na kaunti iria baumĩte Kale Mutembei na Chotareria. Ũrĩa warĩ mũnini wa rais Rigathi Gachagua nĩ atonyerete na kwarĩria mathĩna marĩa magũkũrũkĩrwo nĩ arutwo ba grade 10 barĩa bagũtonya secondary. Nĩ akumĩtie ũtongoria wa ũrĩa warĩ rais Mwai Kibaki na Uhuru Kenyatta nĩ ũndũ wa mũbango wa gĩthomo gĩtĩna marĩ, akiuga gĩthomo nĩ gĩkũrĩte nthĩgũrũ amwe na mĩbango ya wĩti na mbere kuongereka. Over the last few days there has been a national discourse on the admission of our children in grade 10 to our secondary schools. I wish to weigh in and say as follows. President Mwai Kibaki, the third president of the Republic of Kenya, a champion of education and development in Kenya, and President Uhuru Kenyatta massively developed the education sector in Kenya, particularly in infrastructure and development. Gachagua ariuga nĩ kũregana na mũbango wa rĩu wa kwandĩkithia arutwo kĩrĩ cukuru cia national nthĩgũrũ na antũ baingĩ nĩ bakũmũgwata njara. When I raised the issue of unfairness in the criteria used to admit children in our 106 national schools countrywide, I have received overwhelming information and support countrywide. Augĩte arutwo bonthe nthĩgũrũ nĩ bagĩrĩte gũtonya cukuru ĩrĩa mbega na o mũrutwo nĩ abatĩrie kwewa kanya kau, akiuga no mwanka kwĩthĩrwo kwĩna ũma kĩrĩ arutwo kwewa kanya kĩrĩ cukuru cia national. The issue that I raised, and I would like to continue raising it, is that there must be fairness in the placement of children in national schools.
Rigathi niongerete au kabere kwari na mubango mwega wa kunenkera arutwo kanya kiri cukuru jia secondary. Ariuga au kabere arungamiri ba cukuru basemanagia Kenya Science Teachers College kamiti igetikaniria pointi jia kujukia arutwo arungamiri ba cukuru bakathura arutwo na riu kuthurira arutwo cukuru kuri ruthirwa Jogo House na ungumania ni utonyerete. Ariuga arutwo ba cukuru jia D barithurirwa cukuru jia raja muno nabo ontoria ukwinyeria jiari. Principals would gather at the Kenya Science Teachers College and they are given all the pupils who apply to go to those institutions. Then a committee would agree on the cutoff point and the principals would make the choices and place the children accordingly. This is no longer the case. The placement of our children has been centralized at Jogo House, which has brought in corruption because the bureaucrats sitting at Jogo House have no capacity to know how to place kids. We have a situation where kids in Machakos have been admitted in a day school in Kericho. How does that child survive? Caleb Mutembei, Weru TV. Anto arume bairini bekeri mpene mbere South County embu bakiringithana wana kwinyangua na kuraga mwana wa mwari wa miaka 4 Disemba mwaka muthiru kuringana na utwiria bwa ataaramu mwana oju enyangirwa kiwendo na nyumene oragwa na njira ya kuinywa nkingo. Speedy wa mbere South John Kimanthi augite utwiria ni bwitite na mbere kienda kumenya kaumo kaunyomo buburi tawaniki na chionkuruke. Andu arome aire ni magwatitwe na gukinywa igotire buvanya gwikwirwa kunyita kiavinya na kuraga mwana wa mwiritu wa miaka 4 thiguku ya Christmas mwaka muthiru. Mwiritu uyu uramenyekana ta Hope Imani Mwangangi wa kuma itora ria Mukithi gicigo mbunge kia mbere Therero aumite kwa mucii athiete kuthakania na ciana icio ciengi no atinda na tuika wa gucoka mucii na nevo ethirwe kithakari ari murage na njira ina kiriga. Baada ya hapo tulianza kufanya uchunguzi kama polisi na so far tumeshika watu wawili, vijana wawili ambao ni they are very close neighbors kwa hiyo mahali na tayari tumewapeleka kotini leo hiyo process ianze. Wauguo kulingana na uthuthuria wa mwiri wake uria wikitwe thiini wa mochari ya Embu level 5 kuronania Hope ambite kunyitwa kiavinya mbere ya ngingo yake kunwa nginyagia agikua. Postmortem pia ilithibitisha kwamba mtoto alifunjwa shingo na pia sehemu zake za siri zilikuwa simeraruliwa. Na valeri uo sipindi arauria mundu wa guonthe uria ungikorwa na rivoti wa yonthe iguru uria wikinayo uyu akorwe akivura rivoti kuri borithi aria makoretwe makithie na mbere na uthuthuria wao. Wale watu wako na information yoyote kuhusu uhalifu wowote wakaese kujitokesha ndio tukaese kujua hasa ni kitu gani ambao kilifanyika. Na pia ningetaka kupatia onyo kwa wale watu ambao wanafanya uhalifu ya kwamba their days are numbered. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbeta kwa Rita Mwaniki wa Musiri. Tanambira kurumira nteto chitu twachokera ni njema kuma antu nene lare Gembe North baraba tigino gwabu nene nyuma ya kwithukirwa ni antu baraba kuga kabarejete kwiriga munda ende mwene njeu akiuga gute munda ende tene nyuma kaitate kuraja kebebe botambo. No clash. 18 pull up on the ass of them a flash. Push to the boom, pocket full of cash. When the girl them see we all of them a scream. Oh my God!
are people. Kumingi tumeambiwa vijana ndio leaders wa kesho. And guess what? You are living in the future. Na hiyo kesho imefika. Hii ni jeni ya kupeleka vitu na story ya kesho kila saa haiwezi. Na juu hiyo story, going forward, this is the Gen Z takeover. This is Katiba Ka Gen Z, hapa Weru TV, where we do things the way we like. Tunajipangia doba. Tunazamia mtandao, tukicheki trends. Tunabonga juu ya lifestyle yetu. Bado sport, tuko on bias. Na usisahau, tunapeana data. Juu hiyo iko kwa chapter 1 kwa sovereignty ya Gen Z. Starting this Monday, 12th January 2026, tunakuletea show mpya Katiba Ka Gen Z. Monday to Friday. From 1:30 p.m. to 5 p.m. Hapa Weru TV. Romore, Ra Amero. Form ni Katiba Ka Gen Z. This is Katiba Ka Gen Z, hapa Weru TV, where we do things the way we like. Nenda kama ndani. Yes, ndio wenyewe ndio bana. Karibu kiti. Yes sir. Ukumenyigia ate uwe tuonkale ona ndeze. Yeah! Mbie bonde. Baro maya wewe chokewe. Bonde. Chivo. Atoto. Ndio buru mwinkima ya layer premium na chapati na muruko meruka chiongwa cha mutujwa layer with flour. Ini tane ya. Menyera na kuria nje yaku na njirere yagirite buruna mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Nganilea premium. This is AFCON, my friend. Everything is a competition. Everything. The family meets for AFCON 2025. To book your seat, dial *423# to get or stay connected to DSTV access for only 1,450 Kenya shillings or GoTV value for just 599 Kenya shillings. Live on Supersport. Mama Kanana, niuzie kwa unga. Unga yangano faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Nao unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Nice na Nice Extra Premium. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life.
Nogoshwa antwara omba kweta kuona irio bithongi bitena goro mutindo gatigati. Tukugwata geni 19 Queens Hotel mukawa jo muthongi areo shiringi na getumi. Kenera irio bietu bia Uswahili bia ontwere mbori ng'ombe kukuchoma kana etheroki bithondeki fresh brew nontu bwaku. Twerugara mathaa 20 jana muthenya no tuko nikenda kagita konthe ukenda ugaturiungira. Twina offer special cha pizza Jumaine, Alamisi na weekend yonthe. 19 Queens Hotel turi barabara ni Anjuri Ncheke gwankana na National Bank mukana jo maguta ja Toto Town. Twina kinya utungata ba outside catering na kinya delivery ya irio areo kwenda ukaretero kinya gwakunja. Wenda gweka order kana kioria ringa thimo namba 0727 775 555. 19 Queens Hotel, where every coin matters. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botingana nuna bongi kinyabure ku aja meru. Njona harua tukuthongomia na magurija tekuinyiria mubuko joa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwanka nthiguro yonthe yuge ebai. Turi Greenwood Mall, Thaa Ithatu na turugura ntuko chionde kuma Njumaa Thaa mwanka Alamisi kwambiria thaa 15 cia rukiri mwanka thaa 1:30 ciogoro. Na chio ntuko chia Njumaa na Jumamosi ni kwambiria thaa 15 cia rukiri mwanka thaa 2:30 ciogoro. Na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thaa 6 cia muthenya mwanka thaa 1:30 ciogoro. Turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. O mwaka joambairie tawithire tuciikirite mawira ne twingwa ugaciikira kamuchemero karukiri gukiriritie no kagia wirigiro bwantuko kwagira nethare aja nkoroni ya miru mawira nejetu tutujagita twinka jathondeka ero kathetine kaugia miru ndonture ne cietu jekiribone na iweru bwetu ngono cietu na weruba gweta na mbere turi amwe twinthe mwaka juju Weru TV ni ogwikira wira ni ate nyuma ya miaka kenda gwetine nagwe turiokira gutirimana nagwa rukiri gataitiri kwambiriria ntariki 12 Januari mwaka juju thaa 12:30 cia rukiri ontuko ikauma eje ikogokia rukiri runde tukambiriria gukumenyithia jereja gweta na mbere Kenya yetu. Viongozi wengine wanasema huyu anataka kunyoshea vidole huyu anataka kutoa macho ya ule, lakini kusema mstaafu sio kusema uniingize kidole kwa macho, mimi pia nitakuingiza. Gukumenyithia jereja limangathitine oure gukia no kiumara ukamenya omekaria ate okaireba tugachoka tukathongo na kinyankuruki Njumaa Thaa cionthe tugakuriunge bienine bia michetho. I don't think that is a penalty. Nayo Jumaine tukathambira nthiguro ne siasa. Yani wale jamaa hata mimi nawaonea huruma. Yani wako chini sana, wako chini tu sana. Hiyo maneno yote sikupanga vizuri, sasa niko na mpango mpya. Nitapeleka nyinyi Singapore. Jumatano na cio andiki betu banteto bagagutamburukiria nteto na kuthujore kuri. Na kiavuke ni wichungwa ki ni kumaanisha ati kuri boba support thirikari na kuona boba te support thirikari. Na iyo ntuku ya Alamisi tukagwikira inya na gukoni oturo no bwagire ugaitejaniria. Aratumeta mami itotwize na mami. Na cio ntuku cia Njumaa tukainenia mwiri na kugwata ugeni wikendi. Jojo inkurukie mubango niyo inya na connection yo gwite kenda gukinyaniria mibango eku gwatanira natwe gutwikithia twarire uma Weru TV tutonga area bange bakathingata uma mundune eja werune.
Gwetana mbere kurumira ntisoche tutugicokera njemwa kuma ntunene lare Gembe North libatigino gwa bonene nyuma ya kwithukirwa ni antu baria bakuga baragitangira into biao na kuthukangia nja ciao buru bakiuga kabaratumini umwe kwiriga munda jwao jure agurite hamwe nabo kuringana na mukuru mwene njeje Francis Toiti ni ati atendia kinyaga chunchi kamwe kamunda jwawe nyuma ya kuringa ripoti gituoneke borithi kia lare agageba badi baramatukire ndu chonkoni ni bwetita na mbere Nicholas Chabare na ripoti je. Manto yante akaita diata baka ya kuwa kaba eta kuiria. Nika mkuwa otoa eta. Nemejetio ya amukuru ontoiti orokuga ate na gutunywa amunda agwake kimbonene ne anto bakuga ate ibagurite amunda ojo. Nata muntu ompakora kento akara eta kwera wene munda akora. Wewe ngwa atendia kinyaga chunche no kanini kamunda agwake na atikumanya ojo akuga nagurite ikwagurite na no aguririte unto akuga barokire rukire kumwithira muji wake na kwanjiri otemanga into byake bayete kwiriga amunda ora bakuga ati ibagurite bangoro abo ne anto ba amba bayete bakabandiriche mundo kwa madieto na bobichine batekora kampeta kudiata okaba ndibona ngotura bati wa kuzangala ni muji kwa nuntu bakona ngoeta bate no baidia be ya yo alibo temanga into bezemba yo kada ngokore ya ni borije kamata na tota nuntu bobo kengara na te kompeka anto bejire tumob tetewisi toibu anto be ya tubatwithukira kinyaro geto tokaito wokera ndibo nya batokirie twamberi kona anto bamberi twithukira no temanga into musie na kuthangalania nyumba bakiwa borite munda lakini mwana korora munda orite munda ate kuonekana na nyemo ndi ate kuonekana na batakonda tuthiata utaito cia baba ciongo tukumethe ina nya cietire riro twetera kwa askari twena askari bakamata into bira bokaria bio thiringi na ikingi bio bokaria bio alafu anto ibaurire be kona askari ogwende ego yakiuga mwana otoro bamuji wake bure gwatini ibarie mwanka twamba nabo kinyakotini nintobia ko bi mwamba na sababu balibo mujio ngoromba dirikari empolinchi bobo ya nontanto baba na manto atekubwa bankarie ndawa mbumbeti ko nebo izikari ontanto baiba tosieteretie na mone kora munda yona mbere akanywake au arenda weka baba nthe kenda baba tamuambithie kuhusu munda yonto na kumenya wayo yayete nabuo na nyaruare ne wora baba noro wa kenda baba tamuambithie no wora ba kiongo kya baba ikekwendi endo ni ku askari batwekere ulinzi batwekere security tight ontanto boiba wora bakia alafu ngino kono musiba thangalaniti no mwanjirene turi kumantuna na Gembe North Betan Class Chabare KCB Foundation ne batumirite kuthomithia aritwangiri mwaka wa 2026 mwerekera joyo nande Nwemendi Njonjo akiuga mwankira nande ni bombita kuthomithia aritwangiri 6 kuma irambereria baria bagunikite no tethio bobo ni bachokete nkatho bakiwa kwirutaniria kwao ni kugutumite bakona kanya kau. I am so proud and I'm also very happy to welcome you to the flag of ceremony for the 2026 class of the KCB Scholars. Today, it's more than just a send-off. It is also a very powerful testimony to what is possible when opportunity meets potential and when institutions commit to transforming lives through education. So this year, we celebrate the admission over 1,000 scholars who today are getting admitted into the 2026 cohort, with 77 of you special students joining us today at the Current Leadership Center. And since the inception of the program, close to 6,000 students have benefited from this program. We have supported over 6,000 students through scholarships, ensuring that bright and needy students from different kinds of backgrounds, many of which are very challenging, gain a solid education from high school through to tertiary. My name is Fidelis Wangoi, and I am 14 years old. I come from Kiambu, Githongori, and first of all, I will thank KCB for giving me the scholarship, and I was in a really faced challenge. I had been in a lot,
in my family, but the way you have supported me, I have really been proud, and thank you so much, KCB. My name is Timothy Maithia Michael. I come from Nairobi, Karibangi, Kasarani sub-county. I'm schooling from Karibangi North Primary School. I got this information of KCB scholarship through my friend called Anthony Lemoshira, that we had participated in East Africa Games. He told me about this, and I'm really happy to be a beneficiary of KCB Foundation. Atongere mwanya ni baikinyete kire mambura jantu ya kithomo wodini ya thwana are arimu na aritwa bamukirite bia wa mwanya KRMC wa Nteri ujimuchui augite bari na rumbo rwa tutam ni untuni bakona maendelea kiromba munino rais nwe kiendike kuingia mawira nejere abe kire ndiunga yawe munino wa gavana Meru Nwelinda Kiome na rombete achiari kumenyera ana bare kenda kurigiria batikagwa TAU bari skuru na minister wa Roger Kumuga augite bari na mirandi kadhumba Meru na ntukuite kuraja igakinyanira John Thiga na chotareria kiaria muthenya we mutheki athoni gikonoeni na gukiria mathomo wa ndini ya thwana na rietwa thwana elimu fest MC wa wondi onwe jimuchui na rombete munini wa mutongere wa nthiguru amwe na mutongere wa nthiguru utigira na kuingia gwira ne bwegenie na kwa ana iro chukuru kenda bakarugoro no ntuyitere mbura tiaga na ntere inu na kakinya ntu baruma bia kure kumania na wagi bwa mbura ntere wa inu akwenda gutuma ke president ara deputy president ara na ndamwira ko to ina mpara nyingi muno ko gutaura ni magane rongo ko ina mpara na inyana bongo nyocho gachukuru ithina so ngwenda kuromba waita utorikanirie president na deputy president atwerere atwa relief machukuru ana barua iro chukuru na chokatwira nyaka uriria antu ga kuroma kidogo so ankuromba waita warikanie kenda antu ba bomba niweta na mbere na waithira urawantam undana thina na wa kabisa warango kuromba ake kako kuromba thina itarangwe wanta mwe to meke thandrukune wetere nduko ekura wethera kwena muntu wena thina noe wasotandire noe lakini ukiotokorwa tukiura kia maendeleo na tukirita nguya maendeleo akiaria kiathoni weke munini wa gavana kaunti Meru Nwelinda Kiome na umbite kwigua akiariria mantu megenie na ndache kuro kiria na bare kaunti Meru kiwontu batirite kwigua bukira ithiro na mpwibura kumbikika Meru County ituongozete kiana bare bagwikirwe iu mbere bathiria skuru na ibo kumenyana bangi baba inge muno ibathithirie biao bari sibitari bakieja wana ana ni tharimo lakini ana beto ibaewe ana igita riria ribwirite itheni ari benu rungu rwa itanda batikeje kuonekana tukwereanwo wekoro ndiburombe bukitha ana beno bari aririeni ana benu bandaka ubere sheria itherwena njarende umuno na tutingienda kwithira twina ndakachi yetu benchera bau ndakachi yetu ibo babwerete kwithira bekara yare betu kire rutere rwake minista wa mantu maruji aga nthiguru no Eric Mugano ora kwi mugeni wa gitiyo riu thirikari Kenya Kwanza ina mirandi kathumba kaunti Meru yegeni na ruji kenda kuthira thina ira yithiro tukithina mbere na kwangaikia ntu mono kagita taka mbura taumbite kwekeganaga watu wa Thwana, watu wa Karumo, watu wa Murere, tupande mlimani antukweta wa Lioto Borakuibwa Springs Borakuibwa na mimi si wapi hadithi za Abunwasi. Tunapozungumza design hiyo kazi inaendelea. Miezi mitatu mbele, 3-4 mtaona advertisement na contractor atakuja hapa. Zaidi ya hayo, katika Tigania West niko na mradi mwingine unaitwa Kamburu Mbeu. Wakulima wetu zaidi ya ekari 350 maana Thaa ya 50 bonero rambi wakulima. Mji wetu kuu wa Meru si wareji imetusumbua. Contractor anafanya kazi pole pole, ameishi 75, 76, 77% mwaka mzima. Tunapozungumza Disemba ambayo imepita, yule contractor nimemterminate kazi. Tutafuta contractor mzuri amaliza kati yetu ya Meru wapi sewerage. Ende siasa hii kuona mitandaoni
na atongeria betu murume gutindingira thimu amboria ngaguri gonta to ikinyite kiripotera ndo cia Weru kuma ntere cia thona giciko bunge atigane West mbetawa John Ndega. Mabisa basi DF Gembe Central bakinyanirite mutatarajo wejane bwa Bursary Kirede Secondary School na reari twabo jurite form barira sine karikare nire kathe tobunene nonto bakurigiria gutaka gita kari twa school na kwebana na ngaraba inyingi kiri acyari kagita gakugira baruga iji mabisa baba bawite bobu gatetheria konari tobonde bakuguneka na kigina gike utina kuendera. Dennis Mugende na chotariria nyuma alitoba sukuru cia komama bagicokia ubunge kia Igembe Central kujuriria Bursary tuone mwanya bia o wandi andi nabo basukuru cia gintuko ta boarding schools ne baikiritwe cio iracine ni mabisa ba mubunge ndan kiri bone kenda ko bothiria ngugi na kubanyiria murigo kuruki kuba kanyaga kuthoma bati gusumbuka manya schools cia cia school ana kina kama form abudula klasi ni wara kenda kuendeleza mambo ya shule ndani ya bandio kwa mwanzo ya bwana wetu Bursary in the classrooms. Kwa hiyo na wetu wale wa good forms specific ya school ito kwa nara kwa mbere ana bade school batora wite na kwenda mabaendete form batu toyere ana form mwalimu no attest akawote biere nya print toyere na form toyere na staple to ya wata leveliana na kila kitu. Mheshimiwa ndani kile ameweka mikakati rasmi ya kuhakikisha ya kwamba hakuna mtoto hata mmoja atatangatanga kwa barabara akitafuta Bursary. Ori no re mubunge ndani kiri nawe asemanitie na alimu banene sukuru ni ari Bishop Njiro Kangeta bariria ciege kithomo aria aberite kujuria wira ni bwawe bagutigira rito form 4 band school ni bakuthoma batikure BC aririte omwe ngiri kenda mbesa kanenkaniria balibali. My calculations Miliona I'll pay 9,000 for every kid in Form 4. If you have 100 kids in your secondary school, that's 900,000. I know there are schools that are both boarding, they are boarders and they have scholars. So I will assume everybody is a scholar. Even in your Kilimamungu and Akirangondu, I assume everyone is Sunday scholar in that class. So kabubu tingani aliwa na suite kinyarori inya siabia kurea biria bikaeja nwa sukuru ne mwanya. We are having 2 trucks of rice in Igembe Central and 2 trucks of rice in Kiengo sub-county. We'll be willing next week or next week, but one will have more rice. No, beans. We have also trucks of beans. That the vulnerable institutions, because we have a very big problem with our community. Even now, tumewalipia utaona kuna wale hatakuja shule. Initially, they were complaining we don't have fees. Sasa fees imelipwa. Utakomplain nini imekosekana tena? Dennis Mugendi, Weru Njumaa, Igembe Central, County ya Meru. MC wa kuorotwa na kiama kia UDA General Martin kirite wira na kiama na memba ba kiama kiu Rujo ithurano bikethwa birebia Weru na umani barombete kumira na wingi kuwatambaru kiama kiu akiwa kindi kinowo kethirwa ari munini restaurant 27 na Ruto agatinda kiri kithurano nawe mwandiki wa banganya ba kiama kiu Miru Kenwiti augite ni boibangite bwega kuthitha ithurano biu ntukueje ya Rujo. Dennis Mugendi na report je. Oridi andareti Dr. Samuel Ruto, sorry, temo andareti, I cannot underrate him at any cost. Non tokeza info track ni kuonania UDA ni embere. Ka UDA mpaka embere na Ruto ainyuma. Kiama kia UDA na Rais Ruto mwene bali na munini wawe kithure kindiki bando bali na ugwati mbarubu nene maturene bobuli kulingana na MC wa koroto UDA kaunti ya Meru Njinlu Smati agitumiria kithurano kia Rujo kia atongi ba matura ba kiama ki kithurano hakuwe gikithura kiri na uma na Weru teto siikiri urito kinyane murungamiri taweke ni mweti ontuberite akiama basiumirie ithurano ne biu Rujo egwetwa grassroots elections tikethira kwenda ithurano bia
atongeria baba ketha baki tonga area barungamirite kiama kia UDA na ni county chionde ikwendelea lakini undi ariria particularly Meru County na ndi mutongeria wa Meru County na mbere Ameru witokese pwete ituone kana polling station chionde araire ituone bionde nyo kura wikethe ikiringerwa bila kwenda kwira antu betu ba Meru na wana UDA ba Meru tukithurano gikethira kiria unturene kwenu arawita kuringa kura itukurombo ture nikenda tubithia democratic election na nikenda tuthura atongeria babega bara bakaomba kwatana na thirikari ira ikuo ya mukathe wetu Dr. William Samoei Ruto na batwe anto timu ya UDA bara baumite Nairobi ba Meru tayari na beyite nikenda tukaomba kubanga ithurano bira biita bwega na mwanka thai mikakati kabambe ni withikite kuri na ngutu ciitite na mbere nacio ati munini wa rais Kithure Kindiki no atunywe giti kiu na kunenkirwa Gladys Wanga wa kiama kia ODM Jean Lucy ariuga gutiumbikana tondu kiama ikirungi nawe na nyuma ya Ruto kuthiria gipindi kiawe Kindiki ndiwe agatwika rais. Kindiki is there to stay na ukagita muntu bwenderia ogwa abwera Kindiki akauma nakyo gituma mbuga atiri Kindiki akeja kwithira areku you'll be the next president tukena maira tuketa rundune tuketa twakarante tukanywa chai na president wetu turi Ameru. Dennis Mugendi, Weru Njumaa Ijembe, County ya Meru. Muthija ntana njira ndi kunguchokere nkatho cha mwanya mutegere no tubakuona kanya kugwatana na wautu tukubona tuchamane kare ntukiarojo kiri Weru weekend itana mbere ukenera mibango ya Weru TV nyuma kagitagate kuraja ni mubango jo the plug onbeta gwantinyari KINYUA Purity Richard no munanire wetu o mathithio.